Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pakasaritaan, ngayon tayo ikan biyag ita, kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Aljun at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuti nga iti kasipngetaan. Nang runa nga damangeg kong nga istorya, may papan iti alalya. Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljun, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Into nalpas tayo amangan, aginaw kan mirasol, saan mo nga ipabigat ti inawam, si kamot Aljon, agpakan ka iti asaw. Sapay nagsipngat iti ruwar. Apay ayan, no nasip nga Mabuto nga raw. anya nga iti pagbut nga. Amangan wad alalya. Mamatpati kan tuubot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakraw. Wanyarod atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akasken ka? Uray tas anak matatakrot akasken ka. Nga alakit day, mga kayaw. Amangan no aga pa kayo manaw. Anya pa'y lang tiyar aramidem ngay, nakaimnawa kon, naisagana kon di ka ng ti aso. Diyay laangan mapanmang pa kan ti aramidem. Sika nga minin at mapanmangpakan. Naglalaingam ngay, siyak lang arudin tinaginaw. Anyamat tan. No di ka pa'y lagunay, ipulong ka kadatatang kananang. Wanan, mapanakon. Ilukat kulat tante silaw dito yung kusina. Ay, medyo masilawan matkit di jerwar. No apay ngamin mat ama nagputbutangak. Dahito yung tikanan ti aso. Rumwara kon, katapaman ama itad ko. Tumarayak nga umunag. Narigatan, ang mga numakakita ak iti alalya. Dagol, at to'y tikanam. Bigla na idap ti silaw. Alalya! Alalya! Si kakaditi nang idap iti silaw. Kat, pirmimat na abutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang arudan na takrutak! Mangloko pa'y lang man! Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, mirasol. Kaya't ko laang matakitaan ti reaksyon na nanang, no talaga ang mabutang matlaang. Intun maminsan, diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay. Ni Manang Mirasol atan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak ti agpakan iti aso. Diyak kayat, trabahom ti aginaw. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti inaramid mo, mirasol. No ulitan pa si kanton ti agpakan iti aso. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugay. Apay nga ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak amaturog. Apay, kat adamat silad jo kin ni Mirasol. Imbag ijay, tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kuana, manang. Oray agap laga kon dito'y datar. Tapno saan ka amadisturbo iti araramidam. Sige, alang nga rod, agaplag ka pa'y laang dita. Diyak pa'y nga minalpas to'y project kong aramida. Kun manang, Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. saan kami anagapa, manang? Binutbutang nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Nimat gayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amu manang. No apay akas tuyak. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwela Adda ka no white lady ng agpakpakita iti rabi ijay batog ti mangga malabsan may
Numapan kami ag eskwela. Ay, naanak kaw. Malablabasak na di amangga, manipod pa iti baruak, nga maging gaita, awan pa'y nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita. Adda ka no agpakpakita white lady, tatang. Istorya lang na ita, anak kaw. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo nga ipapilit? Diyak lang mamati ti dayta nga ibagbagat ti kaeskwelaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla. Talaga crush ko. Nga mabainak mat amang ibaga crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon. Apay akit kita anak. Ada ka di rugit iti rupak? Ay, awan. Nagpintas ka ngamin. Iso akit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam. Naaramid mo ka din di assignment tayo itimat? Una. Inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasanong aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbook mo, taisuro ka. Tawan pa mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka inton Sabado. Birthday. Kuna ni Nanang, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras nga umayak? 4:00 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni Nanang iti agsapa. Sige. Agpakada ak nga rod kadananang kentatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayam ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang di ka una agpakpakarabi Unanang, ni tatang ngay. Ada na panan na, di pa isimbang pat. Da kayon tulang nga rodon ti mangibagakan kwa na, nga adda na panak. Nuwan, anak ko. Sige nga rod nanang, mapanakon. Carla, agpakada akon alas 6 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kapabain mat. Nanganak matan. Para kadananang kentatang mo ken kadamanang mo. Alaman langan. Saan nga ta kababain kadananang kentatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikat imang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisurukan ka. No adda saan mo nga ammo nga aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanya. Napatagak ka kunam? Kwa? Napatag ka kas gayam kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod tamang ibalkutak iti iyawid mo. Talaga narabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Sapay malabsak ti mangga apunada nga da white lady na. Imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Isu adyak pa'y kasapulan ti silaw. Sana balik? At damat flashlight to'y cellphone ko. Isun ti usarak apagsilaw. Intun sumina ako ni ti kalsada. Dandani akon iti mangga akunada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon. Taray, Aljon! Taray! Nabatik ti bay sa chinelas ko. Diakon kayat ti tumalyaw. Tumarayak latan, aging gamak adayuak. Subyak to inton bigat ti chinelas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan kang agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada adagos ka ni Carla. Anya ngay day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla.
Ipanmulatan ni Jay Ref, tanangan kami mutan. Mapan kanto maturugan, tarabiin. Unanang, Mabit man laang. Apay akas lang kalkalingutan ka. ha? Ay, awan nanang. Nabanugak lang siguro anak na. Sige, mapan ka nga rodon, iti pangibabaon akan ka. Tapno makainan na akamutan. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kada nanang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaang. Ngam, white lady nga ta tinakitak idirabi. Ngam apay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Adday tanti mangga. Ayan nga tati chinelas ko. Ay, dayjay. Ay. Kita man ti pasat anaka kita iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutan ko. Ay na, nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang ka mat gayam. Carla, jakman amo no apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano man nagbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano, tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diya ka mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kaya't kumot ama ikat ti kinatakrot ko. Padasat tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan nakityanda. Awan matan aramiden ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilinda. Aywan, agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywanan niya. Anya nga tatimayat apabuya ita. Mabit lang ilukat ko ti TV. Tagkita ak man iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya. Nakabutbutang maday tamanang. Ialis mo. Isungarod ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Diyak kayat day ta apabuya. Takrut ka kit di bakla. Tatang, sa dino ti papanam? Natayay ni Lulong. Mapanak ijay daan abalay may, ta ijay kanutayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y, nagkakapsat noon niya ti aramidin may. Umayak mo, tatang. Sigurado ka? Mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay tibangkay. Sigurado tatang. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Lolo. Apay mait akayat mo akitain. Sigud-sigud kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kaya't ko nga igaman ni Lolo. Barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot daytan. Jaklamaw no agpaypaysaw. Kaya't ko apadasan, tatang. Nawan mo't kaditidakas na, no padasam nga agpaysaw. Itatanay gamam ni Lulaw, anya nga itirik nam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan tawan nga rod biyagnan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga rod ditaw, no sumurot ka kanya kay salas. Sumuro ta kada kayo ijay salas, tatang. Wala, umay ka nga roday. Daag tutungtung kami pa'y nga kakabsa.
Kamusta tiriknam ita? Naikatan ti kinatakrot mo? Lablabanak lang tiriknak manang. No ma-imagine ko ti ropa ni Lolo. Pilpili taklatan alipatan iti lagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manuntitawin mo, ngam takrot ka pa'y laang. Isu nga rod akayat ko alabanan da ito'y ariknak manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot, sumardang tumatan ni Mirasol amang luklukukan ka. Jakman amo ko ni manang Mirasol. Amo na lang aruden ama nagbutbutengak. Kayat nakpailang aluklukuan. Atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang, sumardang tumatan amang luklukukan ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka ka din? Panagkunak, at damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday taariknak no kwa. Buyugam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, amakarikna ka iti panagbuteng. Agkararag ka laeng. Agyaman kadagita nga isursurum Carla. Gapukan ka. Isuan nabawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi, siyak ti rumbang agyaman kan ka, gapo ka dagiti insursurum kanyak. Nang runa iti math, aging ga ita college time, si kapay lang ti kanayon kong asitgan. Saan ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisuro kan ka? Agyaman nak, Aljon. Gapo ka ni Carla, ininot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagaramakken ko na, kat sinong batanak. Iso nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljun. Agyamanak met pagayam Aljun, iti daytoy apakasaritaang. Ket nasayat mo, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapo ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatan. Ala, sapay lang kuma, tagturtuloy tiragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljun, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Joyce, manipod Bagulin La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naanos ken managisem ni Nick idinagaram kanyak. Isu asa anak anagdwadwa anangaklon iti ayat na. Ket nagden na kami metten. Ngem kabayatan ti panaglabas dagiti aldaw, mariknak ti panagbaliw ti ugali ni Nick. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joyce. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At da ka matgaya mananakaw, asino ti kaduam anagawaid? At da ka dininik? Siyak laang tatang. Nagapa kayo ka di manayd? Saan arumbang ama-ama ni tatang akab-kabilon nak ninik? Ama ano niya mo ti maaramidan na. Nasgan ang makapanunot iti irason ko. Oy, Joyce, nagulimag kamay. Ay, kuwa tatang. Mailiwak namin kada kayo. Iso ang nagawi da. Atoy Binatang ko da ito'y para kada kayo. Saan kalata ko man naging matang?
Adumot tinateng ditaw Iso sa anak amaawanan iti sidaan. Uray saan mo't adakas no ikan kayo sagpaminsan? Adda na talgad at trabaho tatang, kat kabailak ti gumatang. Ala, umay kang harudain. Taintaag kape, ijay kusina. Oh, Joyce. Dakkel tinagbaliwam Uray si kamot Kumusta ka mo't ngay? Adda ka di mo't asawam? Addan, si Kangay? Single laklataging ga ita. Inururay ka ngamin. Ngam addamat gaya man kadendenam. Sanak man nga ang awan iti kasta, Denver? Nay, adda ka mat din barbaraw. Anya ti masapul mau. Kuha tata. Bumulod ako maiti pala. Aya, sige. Nga magkapi ka pa Kakaisuna ang nagawid ni Joyce. Amaw nga italaeng manen nga kita kayaw. At ginatan ko asidaan ta, babe. Naimbag ta nagsublikan. Pasensyakan ka dagiti na isawang ko Nabanugak lang siguro. Ala, isaganam nga rodan ti kanenta. Mabisina kon. Okay. Anya ka di manen ti bagbaga ni tatang mo ken ka? Awan mo ti dakas na yung bagana Amang ano nagipulong ka manen ken kwa na? Apay ka di akas na ti ibagbagam kanyak. Kagurgura anak ni tatang mo. Respeton ko mamot ati amak. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Kasanumat ngamin? Nasakit ti panangkit kita na kanyak tunggal umay ditoy. Kas di talaga ni tatang, babe. Iso mairwang ka kuman. Kan makiistorya ka mat ngamin kan kwa na Nagaduad dramam dita. Ingkakat isaganan ti kanenta. Apa nasapa ka? Adang aro duty kita. Alangan mo't ngaglangan akmanan. Awanan ti kanenta no aglangan akmanan. Sapay awan trabaho. Gaputawan trabaho, awan maten sa serbik. Isu ka diti kayat mo asawan? Saan mo't siguro adakas no ibagak ti pudno, babe? Sige, saan tan nga agapa? Dapat tinapataga papanak ita. Ti ko namkit di, adda sa bali akas sinarak mo. Siyak pa'y ti atapang nga adadakas nga aramid na. Kat no si kati adu ti kachat na. Oy, di kag sasaw iti kasta. Makaraman ka kanyak. Ibatan ti imak. Masaksak tanak. Maminsan pa'y asawam day ta. Kabilin ka. Bes, apay day ta imang? Anyat na pasamak. Awan day toy. Di mo latan ikaskaso. Dinangran na kakadimanan ni Nick? Saan? Apay ko maadangran nakngay. Amok ti ugali day di a tao. Sadot lang arudan. Nagpuskol pa'y tirupa na. Si kamot, bes. Boyfriend ko day jay anya. Apay ngamin no i-break mon. Isumat lang di nakatulungan. Diyak na rod ka ba alan, bes? Ay, martir ka talaga. Apay pa'y laama kirelasyon ka itikas di a klase ti lalaki. Ay, no syaklati si ka. Nabayagan nga in-break ko dahi dyan lalaki. Agbaliw tumatlaang, bes. Huh? Anyang agbaliw? Nasurukan amay sa katawan nyo. Aging gaita, awan pa'y ti makitak ang nagbaliwan na. Bes! Da kayo matgayam, nana. Anya ka diti masapul yo? Umay ko kumasingiran ti abang yo. 3 bulanan asaan kayo ang nagbaybayad? Ha? Awan ka diti intad ninik kada kayo, nana? Intad ko ngamin kankwana ti abang mi para iti 3 bulan. Awan pa'y mo't, balasan ko. Sige. Inton malam nga rudan, nana. Alaag pa iti sweldok. Oh, sige. Agyaman na. Awan anyaman na, nana. Siyak tulatan ti mapan iji balayo. Tapno saan kayon amabannog nga umay ditoy. Unay kamatanik. Nangus usaram iti kwarta pagbayad mo kuma iti abang ta. Nagastos kon. Pangalaan ta nga rudon ti pagbayad ta ita. Agpang panunod ka kadi, no saan? Makamu ka na. Si ka nga ro ti adda trabaho na. Awan lang nga rudon trabaho.
Si kapay ti agsaw iti kasta. Apo unay ka mo tanik. Saan tan nga ubing? Nagastos ko nga rin ti kwarta. Di mo urayan ama umakan ka. Anya ko ma? Si kalang ay ti babae. Adu pa dita. Mano atawan nga inananusan ka, Nick. Si lulukat tiri daw no kayat mo ti pumanaw. Kasta gaya ma. Sige, ag-break tan. Kat makamu kamatan iti biyag mo. Ngamsak ba ya pumanaw ka? Balunam day toy. Anik ko! Nana, ato yan ti abang mi. Agyaman ak, Joyce. Nay, naan ano day tarupam? Ay, saan nyo latan nga ikaskaso, Nana? Amok ti makagapo, balasang ko. Kinabil na kamanan ni Nick anya. Ngamin, tunggal mapanak ijayan nyo. Kanayon ko, mangag ngagap apa kayo. Uwan nga rod, Nana. Naimbag man, tamaan anusam ti kasday alalaki. Si kalaang ti agtrab-trabaho para kada kayo adwa. Naimbag kumamot no tulungan na ka nga aglaba ko nagluto. Kasla saan pa'y? Uwan nga rod, Nana. Iso na say-saya at siguro no pumanaw akong dito eh. Ay wan, no para kanya. Kat nasaysaya at no umikat ka pa'y. Amangan no saan lang adanog ti malakam mo kenkwana. Kasanungay no patayin na ka. Dayjay arod kat, Nana. Bayam ni Nick, kita akman no ada pagbayad na iti abang intun awan kan. Tatang. Nay, naan ano tarupam? Ay, awan day to, tatang. Ni ka dinek taking gapwanan iti dayta? Tatang. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na kan ka? Saan ang maikarikan ka ti kaskan ko ana? Saan naklangarudan arispituan? Kastapay lang ti aramidan na kan ka? Jak mapakawan da dya lalaki. Baybayan yung tatang. Makiwin na suwaskan kan ko ana. Anyan tungay ti pagbanagam, nukaskan ko ana ti pakikalay saam. Naimimbag pa ni Denver, tarispituan na. Aday ta kayo man ang tatang. Gayam lang ti pangibilbilangan mo iti tunggal maysa. Ngam no kasken kwa na ti pakiasawaam, awan ti pagdanagam. Nagagait kan na respeto ni Denver. Bes, pudno ka di tinangag ko? Nag-break kayon kanini? One bes. Ay, naimbaglangan, tanalawlawagan ti panunot mo. Mailiwak kan kwa na, bes. Anya? Kalpasan ti naramid na kan ka? When no? Kayat mo manan, akabilan na ka. Ay, ayat at unay ni Nick. Ay, ayatam ay, ayatan na kakadimat? Diyak pa'y nakita sinukon na ka dito eh, bes. Awan nga ron ti oras na. Kasano nga awan oras na ako nam, kat awan matrabaho na. Ay na, di mo ikalintagan dahi dyan nga ex-boyfriend mo. Di mo kanunungan ti mading aramid na. Sigala ang tinakakaasi no kasta. Ay, best, no siyak ti sika. Agpaara maklaangan ka ni Denver. Ha? Di nakman ang na kasta. Naimbag ni Denver. Taka na yun nakaasukunan. Idi saan mo pa nga inaklon ni Nick. Apay, di mo makita tinagdumaan da? Wanan, bes. Kan maysa, no ay ayatan na ka ni Nick, tulungan na ka kuma. Kan di nakapagbalinan akasla babaunan. Joyce, mabalin ka diti agaram kan ka? Ha? Makatawanan tinapalabas, sipud nag-break kayo kan ni Nick. Mamati ak anak ka move on kan kwa na. Kwa?
Mabalin ka di matlaang? Sige Nabayagan nga agam ang ta, Joyce. Nabayag matan nga inlimlimod ko ti panagayat ko kan ka. Gaputa jak kayat ang madadaal ti relasyon nyo kan ninig. Nung panagkunak, kat ti Diyos tinangaramid iti dalan, tapno agsubli ka kanyak. Sika talaga. Pudno mat, saan ka di? Tanong saan kayo pa nag-break kan ninig? Agsubli ka kadipay kanyak. Kaya't asawan day ta, siyak tinaituding aparakan ka. Sika talaga. Ala, mga antakit din tani. Mabisin ako. At damadlaw ko ken ka, Joyce. Anya day tatatang? Damadlaw naragsak ka. Ni ka di Denver, ti makagapaw? Saan yun adamagan pa'y tatang? Joyce! Isumot day tagpukpukaw di taruar. Umunag ka pa'y Denver! Saan pa'y anak kasagana? Agawa ang nga roden, babe. Amangan numaladaw ka iti trabaho. Wan, agpalasak laangan. Denver barok, agyamanak Itian niya, tata. Agyamanak iti panangas asikasom iti anak ko. Amok anasaya ti masakbayan naken ka. Kat sapay lakuma tasaan kanto Apolos nga agbaliw. Namnamaan nyo day tatang. Ay ayat unay ni Joyce. Katjak kayat amapukaw kumanan. Agyamanak barok. Bes, asino dyan ang itulod kan ka? Ni ka di Denver? Wan, ni Denver day jay. Ay na, nag-sweet na talaga ni Denver. Ay, kaano nga ta amadanak itinobyo akas kanukwana? At dan tumatlaang Among, no saan ka la best friend? Amang ano inaga ko ka ni Denver. Ay, saan mo matlaang akabaalan, bes? Siya kanibay di ko na, best. Sexy, kan napintasak mat. Iso nga kabaalak nga agawin ni Denver kan ka. Uray anya pa'y ti aramidam. Sanak nga isukat ni Denver. No anyaman ti plano, ibagak kan ka, bes. Itapay laang, di mon ituloy. When ka di? Kung kunakmat lang day jay, Apay ko mga agawak ni Denver kan ka. Kat adamatan ni Kaifer ko. Ala, sapay la ko ma. Tagtultuloy matantikin naragsak yo ka ni Denver. No kasta, bes? Adamatan boyfriend mo? Katwan! Ay na! Maragsakan ak unay para kan ka, bes. Yam amok to kan ka into day off na, best. Mabalin pa nga double date tayo, Ibagam to kan ni Denver. Ay, wan kay-kayat ko ti kasta. Joyce! Nick, apay asurut-surutan na kami. Iso ka di ti baro anobyom? Iso tinang iso katam kanyak? Nabayagan nga awanta. Ag-move on kan. Apay, anya ti karkarit mo, ha? Saan ka mata napintas, Wan, saan na ka napintas? Iso nga anya pa'y lang ti gapo na akamat-kamatan nak, ha, Nick? Ti kwartak ka di ti makagapo? Ha? Oh, apay asaan ka makasao? Podno ti imbagak saan ka di? Sardangan na kami itinubyak, Nick. Saan mi akayat ti makiapakan ka? Isu pumanaw kan. Sana si ka ti kasarsaritak. Kukwaklaan ni Joyce. Pare, saan mo ako ko ni Joyce? Kan saan nga'y ayam ni Joyce? Tapno ibalang mulatan no naumakan. Asa mo la sublihan. Intun mariknam akasapulam. Sardangan na kon, Nick. Gaputa na bayagan nga awan panagayat ko kan ka. Ni Denver ti maikarikan niya. Saan asika? Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Nick kanyak. Kalpasan ti may sa atawen, nagkalaysa kami kini Denver. Saan ang nagkamali ani Denver ti pinilik, ta saan nak Apolos adinangdangran.
ken dakkel ti respeto na kadagiti naganak ko. Alakastan, ket agyaman ak iting ka panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Joyce. Joyce, pagayam ko, nasaya at met, tadimtengken ka ni Denver. Nga isugayam ti agbalin, akatakunaynay mo iti biyag. Ala, ket kablaawan kayo, iti naragsak a pamilya a binangon nyo. Sapay la kuma, tagnanayon ti ragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Joyce, manipod Bagulin, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kevin, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Paggugustok adengdenggan dagiti drama yo, nang nangruna ti Mr. Lonely. Isu ngamin ti liwliwami kabayatan ti panagtrabaho mi iti construction site a pagtrabtrabahwa. Nangruna ket mangmangaganen iti YouTube. Isu a naguyugoy met ti rikna amang ipatulod iti kapadasa. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Kevin. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Beya anak, awan ka di pa'y napilim ka dagiti agdat naton ken ka. Daka di Kevin ken Roldan ti dakdakamata niyo, mama? Wen iha, sino ka di kadakwada ti pakarik na iti ayat? Kayat ko pa'y ating-itingan kiriknak para kadakwada. Tanasay-saya at matlaang, no panunutek pa'y anaimbag, tapno awan to ti pagbabawyak. Nasaya at day taiha. Kat siguradwam, anasaya at ti kababalin ti agbalin to anobyo. Wen, mama, kat agyaman na. Saan agbilpili ti agbalin anobyom iha? Tila kayat ko, kat nasaya at to ti pagbanagam. Nana, apay nga imay kayo pailaan dito'y construction site. Nagbaran ti darang kiinit. Inyagan ka iti balon mo, anak ko. Isupay mo't agatangan. Ay na, nagtaktak kayo pailaan, nanang. Talaga anadung mo kayo paila kanyak, nga uray dakkelakon. Agyaman ak nanang. Ipatpatid ka unay, anak ko. Pasensya ka lakuman. Gaputa jak kinabaulan nga insakat ti panagadal mo iti kolehiyo. Tanagsakit akmat ngamin ide. Nagsapan tulakit din na pimusay ti ama. Ala, husto dayta, nanang. Di yun panunutan dayta. Addan tumatla dumtang anapintas agasat kadata. Alakit din. Agawit kayo. Tamangan no agsakit kayo pa'y. Sige nga rod, anak ko. Natoy, awatim nga roda, ito'y balon mo. Taagawid akmatan. Agyaman ak, nanang. Dito'y kayo pa'y ha? Siya kung ti mapan-agorder iti makan. Sige lang, Alman. Beya. Agyaman ak ah. Gaputa kayat daklat ta apagayam ken ni Alma. Idinto tabak nang kayo. Saan anapatag kada kami?
Nubak nang wano nakurapay ti agbalin apagayam mi, Kevin. Tinapatan, kat nasaya at ti panagpuspuson. Agyaman na, Bea. Umayak tumanan agpasyari jay balayo. Takno idarirag ko, ti panagayat ko kan ka. Dahita ti kayat ko kan ka, Kevin. Saan ka akas kadagiti daddo mga itirwar ti pagdatunan da? Diyak kayat ti kasta, Bea. Napinpintas matlaang no jay balayo ti pagarumakan ka. Dituya ko nga aguray ti pagluganak nga agawid. Ay, makabannog mati agmalmalam nga agtrabaho. Ha? Ti kutsi ni Roldan. Apay nga tamanan. Nagsagdang mati iti sanwanak. Nagalason tayo tsuram. Nagrugit ka agad kitain, Kevin. Anya ka di ti parikot mo kanyak, Roldan. Awan matar-aramida kadakas kan ka. Anya ngawan? Hoy, sika mamirmiraot Adaywam ni Bea, tasan kayo abagay. No di mo adaywan ni Bea, pagbabawyam to ti aramida kan ka. Anya? Jak to aramidan dayta. Ay ayatak ni Bea. Kuto ka lang ama idilig ni Bea. Saan ka apulos ama ikari para kan kuana? Nagsakit ti pa nagsasao, Roldan. Ngam ipasigurado kan ka. Asa anak nga agtali na akastoy. Ada ako, nanang. Sige. Aginanakan, anak ko. Tamadamdamalaan, mangantantaw. Apa yan? Nakalidliday ka mo tasimang pet. Adda ka di parikot, anak ko? Nanang. Makaritak samat kadagiti imbagbagan ni Roldan kanyak itay. Laisan na kunay. Gapo iti kasasaad tayo iti biyag. Apay, anya ka di manen ti imbagbagaday di atao kan ka. Tagibasitin na kunay. Gapo tamay sa akla ang construction worker. Kanawan nalpas ko nga adal. Ay, Kevin, anak ko. Maasya na kunay kan ka. Agam di mulatan ikas kaso day di aroldan. Naturad laeng nga agsao. Gaputa di na napadasan tinagrigat akas kadata. Nanang, nagrigat lakat nga minat ti adda panagbiyak tayo. Aping inawis nak dito'y aparke, Kevin. Adda ka di kayat mga ibaga? Uwan, Bea. Talagang adda kayat kung ibagakan ka. Katsapay la ko matamaawatan na. Anya na ita? Makaritak ngamin kadagiti panang lalais kanyak ni Roldan. Akaribal ko di ta puso. Kanayon nak ngamin nga uyawan. Nukas diyang agkita kami. Kat, anya di kayat mo nga ibaga may papan iti dayta? Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Ngamawan kwarta abus-busak. Isu akayat ko ti agabrod. Anya? Kevin, saanin ang masapul nga umadayo ka? Tapno maituloy mo ti panagadal mo, nga uray dito'y kalaang. Ngam kasano ko ma? Jakmat ka ba lang ti agbalin ang working student? Apay ngamin nga ita lang nga ibagam akayat mo gayam ti agadan. Matulungan na ka ni mama. Gaputa adda foundation na amang sponsor kadagiti kaskan ka. Agpaiso, Bea. No kasta. Kaya't ko ang makasarita ni mama. Sige, iho. Mangan kalaan. Di kagbabain. Agyaman ak iti panang tadyo kanyak iti oras, Doña Freda. Awan anyaman na iho. Nasao kanyak ti anak ko nga interesado ka kano nga agadal manen. Wan, ma'am. No kasta tulungan ka. Isarat ka kasmay sa kadagiti scholar iti foundation mi. Libre amin, adapay allowance mo. Agyaman ak no kasta. Ikarig. Igad ko ti agadal, tapno makaturpusak. Kat naranran na yagtumtla ang ti masakbayak. Dagita ti kayat ko amang gan, iho. Kat sapay lakuma,
Tabatunoy mo dagiti arapaap mo. Kasla ka ano lang ang idiintuloy mo man ti panagadal mo, Kevin. Ita, umadanin ti panagturpos mo. At damat gayam iduldulin mo akin na sirib. Iso apatyak at trabahon to ti mangsapol kan. Uwan nga rod, Bea. Katjak tumauma nga agyaman kan ka. Gapo iti panang tulong mo kanyak ang makaasidag iti inam. Awan anyaman na, Kevin. Agpagayam na. Iso ngay naramid ko ti kasjay. Ngam oray tinulungan na ka ni mama, no di mo mat sinaysaya at ti panagadal mo, saan mo amagtang kaayan mo ita? Agyaman na, Ma'am Bea. Ah? Awan tamat iti classroom tapno awagan na kiti kasta. Among Bea, sikat kang runaan nga inspirasyon ko. No apay ang naraggetak nga agadal. Agyaman nak no kasta. Sapay la ko ma, tama ikariak to hindi tapusom. No ita, di mo pa'y panunutan day ta abanag. No datatyag kagasat, datan tulat ta. Tinapatag ita kat matunoy mo dagiti arapaap mo iti biyag. Magmagnaak lang ang agawid. Isupay ti pagplete. Grabe mo na ito ako, Che. Permimot na nagpaigid. Hoy! Kuto! Aglisi kay ti dalan ko, no di mo kaya ti mapisit. Apay ngamin nga impaigid mo una tilugan mo. Kat naglawa mo ti kalsada. Anya? Kumarit ka, ha? Aguray ka man. Oh. Diyak kaya tigulo, Roldan. Mapankakit din. Agpapada tayon anataktak. Gaputa traffic mata. Apay, ha? Nakarit kan, gaputa nakaadal kan? Ti ammom ka di kat jak ammo ti inaramid mo. Iso at tinulungan da ka da beya. Anya ka di ti kayat mo aparwaran, Roldan. Sip-sip ka! Iso ana asidagkan ka ni beya, kan ti pamilyana. Kat gapukan ka, naatap kanyak ti babae nga ay ayatek. Kat daytoy ti tandaan ha. Aramidag ti amin, tapno mapukaw ka iti dalan ko. Ditakan. Hello, Bea. Umaykan. Itulod ka din di balayo. Ngamsak bay na. Awisan ka, tamangan ta kumapay iti may sa restaurant. Anya tar aramidam dito, Roldan. Kasla nakainom ka may. Mabalin ka di. Itintulangan sa baling aldaw ti pan nakisarita kan ka. Diyak kaya ti makisarita iti nakainom. Anya? Di mo kaya ti makisarita kanya? Gaputan nakainumak? Wano, gapu iti dayjay ako to. Ha? Anya ka din dagita nga ibagbagam, Roldan. Asino ti ibagbagam ako to? Asino ba'y kuma? No di dayjay a Kevin. Inagaw na kakanyak. Anya? Roldan, jak ammo dagita nga ibagbagam. O sige, ditakan. Di nakpanawan. Roldan, masaksak ito, anak. Di nakiguyod. No kasta nga rod. Sumurot ka kanyak. Ibatandak ko naklang Roldan. Jak kayat ti sumurot kan ka. Kasta gaya, ma. Uluden ka nga Rodan nga ilugan iti kotsa. Batang ni Bea! Dahil na, naibatakon. Umaykan, Bea. Umadayutan iti dayta tao. Awanan ka itibain. Addan to aldaw mo kanyak. Kuto. Mama. Ne, apay iha. Anya din napasamak. Ma'am, intulod ko ni Bea dito'y balayo. Gaputa permitin nervyos na itay. Anya tinaramid mo iti anak ko. Awan, ma'am. Ngam ni Roldan namin. Ipilitan na sumurot kan kwa na.
Kat saan mo't akayat ni Bea? Kasta ngagpay sa mama. Kasta unay tibutan ko. Naimpaglakit din tadimtang ni Kevin. Ti awanan ba in alalaki? Pakpakita kiti nasaya. Gaputagayam ko dagiti dadakal na. Ngam kaster pa'y ti aramidan na ka. Mama, mabutbutan. Bayam, kasaritak to dagiti dadakal na. Iho, agyamanakan ka, tatinulungam ti anak ko. Pasensyakan, no si ka tinagatapak. Awan anyaman na, ma'am. Awan pa'y dayjay, no idilig ko kadagiti na itultulong yu kanya. Kan may sa, napatag-unay kanyak ni Bea. Katjak kayat nga adadakas ang mapagtang na. Ay na, kablaawan ka anak ko. Kamaudyanan na. Nakatagpos ka matlaangan. Isagot ko kada kayo daytoy abaligi, nana. Anak ko. Congrats. Nagbungan dagiti amin a sakripisyo. Agyaman na kadagiti adu atulong yu kanyak, Bea. Jak to pulos malipatan daytoy. Bigbigig to ititong palbiag. Nga utang ko ana imbag anakam kada kayo. Agyaman na, tapinat gamti awis kong agkita ta dito'y parke, Bea. Apikit dinasan. Basta si ka, umayak. Napigsakan samat kanya. Ay, congrats gaya ma. Nakastrak ka adagos iti trabaho. Kung nagtupay ka, si ka ti birukan ti trabaho, apaman ama katurpos ka. Bea. Oh, apaya kita anak itikas na? Ada ka dirubit-tiro pa? Awan, Bea. Ngam kayat ko lang nga ibaga. Nga ay ayatan ka lataging ga ita. Kevin. Sapay la ko, ma. Taadamot lugar ko dita pusong. Nagarapa-apa, gapukan ka. Ngam no bilang di nakmayat. At lunak asi pupuso. Iti unos ti ado ang tawan na panagdatdaton mo kanyak. Di ka pulos na upay. Nga uray awan pamalpalat patam no addanam-namam kanyak wano awan. Katday tati may sa agalad ti baro akayat ko. Nasaya at ti panagpuspusom, Kevin. Iso awan. Ay ayatan ka man. Agpaiso, Bea. Ay, nakaragrag sa kaklaunay. Bayam, agsalo ka ga, para iti masakbayan ti buklan ta a pamilya. Agyaman na, Kevin. O, ala, umay ka. Mapantay di balay, ta ipakaamuta da ito'y kin ni mama. Diyak kontraan ti relasyon nyo. Ngam sapay la kuma, tadi mo pasakitan ti anak ko, Kevin. Ikarik deta, ma'am. Ipatpatag ko launay ti anak yo. Agyaman ak, mama. Talaga aka na yun kayo lat na nakasuporta kanya. Uray awanin day di papa. Mariknak ti awan umasping adunguyo kanya. Gaputa si ka, ti si bibiyag apakalaglagi pak iti day di papam, iha. Ala, ag-celebrar tayo nga ruden. Anya? Ma'am Freda, Senyorita Bea, addan ni Roldan ni Jeruar, ipilit na ti sumrat. Anya? Agyaman mapan ko kasarita ni Roldan. Siya kung timapan makisarita kan kuana, ma'am. Anya? Di ka agdanag, Bea. Siya kung timakam mo kan kuana. Apay asikatimay, ha? Kaya't ko ang makasarita ni Bea. Pangaasim, Roldan. Di ka kumamangriribok ditoy. Di nakakayat akasarita ni Bea. Gaputawan matlaan tinasayaan ng ibagam. Aniya? Pangaasim. Tadi mo nriribukan ti kayan-ayat ko. Aniya? Kaayan-ayat mo ni Bea? Sika amayarig iti koto? Pagbabawyang tunay to'y, Kevin. Saan amaklon ni Roldan asyak ti inaklon ni Bea, Mr. Lonely? Ngam idi agangay, naaklon na matlaang tigasat na. Kat ita, umadanin ti kalaysami kini Bea.
Ket sapay la kuma, tamadaaran mi dagiti sumangbaypay apan nubok iti biyag mi. Kastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Kevin. Kevin, pagayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Ipanaknek dahito kapadasam, asaan atubeng, ti kinarigat iti biyag, tapno matunoy dagiti arapaap. Ala, ituloy mo, ti aggagagat, ken ituloy mo, ti agbalin, anasayaat a tao. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan na Kevin, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.